NGO Coordination Committee Bultumin Mizoram Chief Electoral Officer SB Sachangdu Laulantina Mizoram Puma Nei Ani. Hatsek Biala All NGO Coordination Committee in Mizoram Assembly in Thanane Tura Hatsek Biala Mizonge Thantin Ani Nan Party Shang Pum Tante Common Candidate Siam Rot Antum Zonet Chung Kwate by Uletuna Chanchin Kim Chang Zokin NGO Coordination Committee Bultumin Mizoram Chief Electoral Officer SB Sachangdu Lantir Navo in Khan Mizoram Puma Nei Ani. Aizola Chuan Chief Electoral Officer Pisatwala Mipui Chanem Tak An Pungkhoma Amunin Adailaw Awangin Mipui Pungkhom Hian Raj Pravan Southgate at Changavanapa Hall Kotkeng An O Ani. He Inkom Central Waime Vice President Pu Arlal Hetakai Shwaya Hian Thu Soin Central Waime President Pu Vanal Ruata Chuan Voina Thil Kheng Hi Pu Thu the Thil Ti Nilovin Tun Ma Hun Re Tak Achang Toan Lung Oilo Na Election Commission of India Ne Na An No Thlen To Chin Changa in Tran Ni in Asoya until Dule Put to Election Commission in Angai Thak Chadu Lo Lai Le Ati Puitlin Du Lo Lai in Bru the Thil Soi Ero Chu Ngai Kha in Ol Sam Takin Ati Puitlin Chin Ni in Asoya Mizo to Election Commission Hian Khodang Sial Mu in Amuta Emoti Tur Ani Ni in Asoya Chan Rual Hi Chakna Ani Ti Shia Mizo te Nek Chep Tu Te Laka Hian until Put Til Ho Thling Tura Te Rei Pe Taka Malak Achul Don Ni in Asoya Mipui Te Chu In Po Cha Turin Angen Ani Central Waime President Chuan Mizo Te Chu Dan Zoma Chataka Thil Ti Du Mi Anni Awangin Palsut Anni Ta Emni Ti Chu An Ngai Dan Ani Thu Te India Ram Khwale Tui Dik Tak Anni National Turin Sarkar Lai Puya Phut Ani Chuang Chuan India Sarkar Ya Lokia Sela Ramai lupa kan ni lagi mikir sakring rose. India ni mikir kalau di tulang zong ma Allah zel tuan kan koi tu den acha ta tok tu antir ve kering. Nam Natlang Kai Shwai to Central Waime Vice President Pu Arlal Hetapo in Tun Malam Khan and Ruk Boutenen, Wikuk Tehiam Mizo, Zasomli Pangati Chunga could unload Hakto ni in a soya, Mizo the Til Putiti Hotlin Ani Lawa, Naita Zuizel and Ichuan, Potsak Lam Hoite and Nibokti, Sheturin Surkar Aduti, a soyne. In Com Chantira to say to Central Waime General Secretary Pulel Matswana Chuan, NGO Coordination Committee do Dan Le Din Natsu, in Tanakai Hoitil Reng, Tripura Bruke Mati Tolo Ni Seti and the Suti Chungchuan electoral roll and non-natur form te chu Sarkar mi po nilo. Anma ni Bru Shwai tu te kuta pek ni in Asoya, Mizoram chunga Bru omzong zong zinga zazela somsari vel Mizoram chunga an oma, abag zazela som thumvel chu Tripura kema an oma, Suti Chungchuan ko mo bolin harsat na an siam renga, Sarkar officer ten ngai sakzui zelin kumin September ni som thumral nu'a, an ration ti top turarwa man na siam po, ti top lovin pek zui le an ni ti Asoya, CEO in Ven him na thok tura Central Armed Police Force Company somli lai cha lu atumpo, policy pa dan an ni thu asoy bokani. Hen nam natlanga hian MHP President Pisai Pui, MUP President Pu RK Thanga, MZP President Pu El Ramdin Lian Renkhe, MSU President Pu Vanal Lian te po in thu an soini. Nam natlang in Khoma Central Waime General Secretary Pulel Matswanan and Malak dan report apek nuwa Reverend Sang Beran Hunser amanga. Suta chuan India Ramasa ko zalen na omzui zel the na turte tun thani somni pariata Mizoram Assembly in thanna boruak chale moanom takne ani the nante Mizo Christian te chunga nek chep na athen lo nante Bru ten ralmong taka vote an thak the na turte dilin mipuite an jong chai rual ani Chief Electoral Officer Bang Turanor na atana aizol khupuyan nam natlang ne chung hian dor zong zong le zirna in zong zong khar ani a Sarkar pisa ero chu hon ni ma se pisakai an claim hle ani Hatsek Biala All NGO Coordination Committee in Mizoram Assembly in Thanane Tura Hatsek Biala Mizo Nge Thantlin Ani The Nan Party Shang Pomtlan The Common Candidate Siam Rot Antum Hemi Chungchanga an Malak na Bo Zuin ni Zan Khan Reng Dila Party Shang Block Shwai Tu Te Anin Bukhoma Bo in Khan Heng Mi Te Hian Aizola Party Shang Shwai Tu Te Dor Turin Aizol an No Thlengani Taitisina Group Waime President Pularin Sang Ral Te Chuan Zonet Zona Changin Tuna Hebiala Thil Omdan Enin vote ne zinga ram leilung fa dik tak chu leilung fa dik tak nilote ayin sang ni velin an na tamsoka ama ero chu party lian ho in nek na kara midang thing the an om the awangin hetiang rot na hisiam an tum ni in soya an tin zone dan chuan party sang te pomtlan the tur candidate atan Central Waime Shwai tu te zinga mi zon se an ti ani
Hatsek biala hian party pakhatin tuiku candidate da tumin ma an lamek ni asui ani Mizoram Sarkar hathok songson in Telkom FMGENW in Chief Election Commissioner hena nataka lekha thonin in thlanna boy pui tura Mizoram Sarkar hathok te aring tok lo ani chuan state pon lama tanga in thlan boy pui tu tur thonlu dan ngai to turin antia November ni song pakhat ma a CEO ni lai sachanga son chu ani lo chuan Election Commission tho pui an tum lo thun thlen Federation of Mizoram Government Employees and Workers FMGENW hian an le khathona Mizoram Principal Secretary Home Election Commission thu pe ka son ani chan chu Chief Electoral Officer pu SB Sashangan tudiklo manga a hek wang ani ti an soya Principal Secretary Home mo purna ti sakmai po ni lo Mizoram bona son chu hian ani chu Election Commission in athunei na amang swal ani ti soim sarkar ha thodang te tan po in thanna boy pui chu a him lo hle don ani an ti a Mizoram ang state ral muanga silai kyang sipai Central Armed Police Force sam takcha lu tuma malak na po asya thiam lo thu soin Election Commission chuan Mizoram Sarkar dan le thupe kengko tu te aring zo lo ti alantira Election Commission of India manual in tarlan anga state Sarkar Home Department ne na ennon le an phu thun soim FMGENW chuan Election Commission le Chief Electoral Officer te malak dan chu Mizoram Sarkar hathok te rin zo lo na ni a an ngai thu soin in thlanna boy pui tu tur official songsong te po state pon lama tanga thon du dan ngai tu mai turin Chief Election Commissioner chu an du ti an soya November ni som pakhadral ma a CEO ni lai pu SP Sashang chu son chu ani lo chuan in thlanna boy pui konga Election Commission tho pui an tum lo thu le Election Commission chu kum sang hi som pali alawin tiam to Tripura Ombru ten Mizoram chunga nge vote an thak to ang ti chu ti hlo thing tura an phut thun soi ni Voina kolasi patnam natlang neya buaina te naw achuak DC office to lami pui chen tak an pung khoma hemi te hian Tripura Brukema ommi zanga le zaruk in Karvel Mizoram electoral roll thun thar tum na om chu an du lo thu bor sap Dr Arunti Anshila voin chu nu thlenga anin nor nuwa in remna an nei ti a DC hian athu azuk le ni asoi ani awangin mi puian pung khom le a DC office dar thalang chen khat po ake nwalani nam natlang nei chung hian dor zongzong zirna in le pisa te khar ani heti la hian Central Armed Police Force phurtura sarkarin atir motor somrukvel nimin tlaya tlom ngai polten kolasi pa andan te chu angen na angin ni zandar somvel khan aizol panin an hole effect to ani heti la hian Mizoram pona changa Central Armed Police Force mi lo lut tur ven zui ani a mairabia po tlom ngai polten kongpuya motor kalte anvil reng ani kolasi chang ni lo Mairabia lir theive wak po zampui manga group boy me malak na in vo in khanzo phai bula nam natlang nei ani a heta hian resolution passin all NGO coordination committee malak na an thlop thule CEO chuak se an du thu te Tripura Brukema ma in than na lam kai hnoi thil reng reng ti to lo ni se an du thu te an tar lang ani District khopui sang panga mamit kolasip champhai ser chip le lungleya te nam natlang vo in khan nei ani Mamida chuan a shanpa in khom hoi hotlovin CEO SP Sashang chuak tura phut nan total band zingdar ret atanga chundar som pahni le achan ve thleng khan nei ani a hemi chung hian DC office dang le zirna in te khar vek ani champhaya chuan keifang tlanga DC office tual zola tukindar ret atanga vo in chudar khat thleng khan mi puitam tak an pung khoma heta hian sub headquarters wame president PVL chama baka MHP MUP le tlom ngai pol dang choi tu ten thu an soya in khom mi sub headquarters wame vice president UF Lerin Oman akash choi ani nam natlang vo in nei ani awang hian champhaya sarkar pisa le zirna in te baka ador zongzong khar vek ani selsi pa po IOC DC office pan na peng chuama nam natlang in khom hi nei ani a heta hian sub headquarters wame le tlom ngai po sang choi tu ten thu an soini Cherchi pa po hen district headquarters zangati ang pukin sarkar pisale zirna in baka torte kharvek ani a election kai hnoi thil reng khoi ani lo bokani lungleya chuan nam natlang hi DC office tola tukindar ret atanga vo in tlaidar thumthleng khan nei ani a in khom ma hen sub headquarters wame president pulal ro tluanga baka tom ngai po shwai tu dang ten thun soini lungle kan correspondent soidanin lungle district a hen Tripura Bru Relief Camp atanga lo le chung ko chen khat Kusang sangada to bak tun haya electoral roll thun thar tum an omlo ni in asoini longtlaya chuan nam natlang nei ni lo ma se NGO coordination committee malak na an thlop thu Central Young Lai Association chuan asaya hele khai Central Wame ne na vo in khan an thonani an thu chu a chuan NGO coordination committee wai khodan nam natlang an thlop thu te mizo te rabbet zong le noi chia zonga thil ti na reng thleng to lo se an du thu te le
CEO Sashangan ahek na awanga Home Secretary son ani chu an hriat thiam lo thu an soi bokani Mizoram Chief Electoral Officer du lo entir na nei meka apuna thil omdan zirchiang tur Election Commission mitir pathum Jharkhand CEO Pulalbiak Tluang akhiang te kai shwaiten vo in chatnu a lengpui chumhun an no thlenin lengpui le ache vela YM member ten lung oilo na entir nan le Mizoram CEO pu SB Sashanga son chwa phut nan puan dum nen heng mi ti hi an lo huaka puziak tekingin pu SB Sashang son chwa an phut thu le tuikup bruke ma in than na kai hnoi thil ti reng an du lo thu an tar langani Election Commission mitir te hi Pulalbiak Tluang akhiang te ba ka director Punikhil Kumar le secretary pu SP Joshi te annia vo in tlai Khan Chief Secretary Conference Hall NGO Coordination Committee ho tu tenen an thil phut an soi hova an thut chwa ma mek ane Mizoram Civil Service Association in Chief Electoral Officer SB Sashang son chuak ngal tu le tuikuk te an kem ma vote thak tir to lo tura athutiam kingko turin Election Commission an phut MCS Association chuan Election Commission of India malak dan chuan atilung ni lo hle ti soim Mizomi puite ri ru ti nat ani chu poi an ti thun soya in thlan na kai hnoya ven him na tho dan tu ro man na ECI in adwan Manual on Force Deployment Chapter 6 Para 3 Clause 1 Kalin CEO SB Sashang chuan ati tur chin pi alama ma ala ani anti MCS Association chuan in thlan na bua sai konga ECI chuan ven him na lam kai hnoi te chu State Sarkar Home Department kuta da in tun ma zong po in thlan na muan omle fel fai ta bua sai aloni to chin ti an soya in thlan na muan omle fel fai om theina tura mi puite rin na hno chuak le turin Election Commission of India chu CEO Sashanga son ngal turin an phut ti an soya hemi pi alama kumsang ni sompalia Election Commission in Tripura kema bru omte an kema vote thak tir to lo tur le Mizoram chunga vote an thak thei dan tur wa man na siam alo in tiam to na chu kingtlang turin an phut boka Mizoram NGO Coordination Committee le Mizomi puite lama an changtlat ti an thu chwa siama hian an tar lang bokani ZPM in tuikuk te Mizoram pona vote thak tir tum na chu an du lo thu le an vote ne in na mun polling station chewa cho vote thak tir an du thu an soya diklo taka role revision kalpuya electoral official te chat pui lova role thun te po ennon le ani lo chuan manzui lo an du thun soim Election Commission of India in Mizoram atlom ngai pol in telkom te in rem na alo siam pui to palzuta tuikuk te an om na Tripura kem vote thak tir tum na chu an du lo ti an soya duat taka mizo ten an enkol ram leilung fa ni lovin Central Sarkara mizo te heka tudik finfia tum lova mol pho the ang bera mizo ten be an tok chin chu thin rim thak an ti thu ZPM chuan an soya CEO SB Sashang chuan mizo te atham lovin aza lo hle ni in an hria thu soin India Sarkar chuan da non le ngai to lo se an du ti an soya Mizoram Home Secretary Pulan Moya Chuango chunga diklo taka aro rel na kalpuya Election Commission chu an pu boka arang the ang bera apos ngaya da le tura phutin ZPM in Sarkar na asiamani chuan Pulan Moya Chuango la le turin the top an chwa don in an soya Mizoram chunga Sarkar na thoklian post poi mo tak tak namdang hlir chel tira Congress Sarkar chu pu in ZPM Sarkar adin chuan post poi mo swal zon ha thak ten an chel the na turin ma an la don in an soi natlang pui ne inam huna MZP President pu Elram Din ya na ren thlein NGO Coordination Committee in party tin te chakma candidate nei lo tura an ngen na party zongzong in an bo chefekti asoi chu tudik ani ti ZPM chuan an soya ZPM chu party ni lovin movement ani a ZPM chuan chakma candidate ada ve lo ani an ti Prism President Puvanal Ruatan Ser Chi Bialading Turin Nimin Khan Returning Officer Pisang Chin za office aping apelut ama ba ka hian Prism Party ticket ding Turin and Party Deputy Chief Organizer PRC Rohing Thanga po in Returning Officer Pulal Du Zwala Office aming apelut boka aming apek lu zoa tu third header tu te akom na Puvanal Ruat chuan Serchi District to Mizoram Lailia om bule thai thar chwa ba ka wanta thlenga na sataka malak na Mizoram in Todel na tura district poi mo ni in soya cholam chi song bol na mun puilian tak siam the na tu ni in soibo a nomination theluna hian affidavit manga Puvanal Ruat na thil ne atarlan te chu anupui ne na an sum ne cheng sing thum sang sari za sari som pali le en kol te sum ne cheng zanga som thum pakwa ani a motor nei lawa tere ulam chi thil hlu anei lawa in nei lovin ram pakhat a hlut zo cheng noi sari singa hu vel anei ti atar lang ani
Nationalist Congress Party chuan Mizoram Assembly in thlanna nei tura bial panga a candidate da antum hethu hi vo in khan aizol press lapa NCP Mizoram State President Pulal Ompuya changte chuan apuanga andin na tur bial po soi ngalin ama lal Ompuya changte chu dampa le mamit biala ading dona pusiram kin lova tu hatsek biala adinganga aizol West 1 biala Pulal Shwai le aizol East 1 biala Pilal Rin Puite anding dona ni Zonet changin Pulal Ompuya changte chuan he in thlanna a hian seat ni tal an lak thei abe se ti asoini Delhi Mizo Zilai Polin Mizoram Assembly in thlan puine na tura inbua sai nakal me ka Mizoram in harsat na ato chungchang le chingfel turangen na memorandum vo in khan election commission office an thelut Delhi MZP executive committee shwai tu the memorandum thelu hi election commissioner principal secretary Pustan Hope Yo Lung an alo donga an memorandum a hiam bru ten Mizoram chunga chau vote thak se an du thute in thlanna dik felfile ral muang nei the nan CEO SB Sashanga son ni se ti te pulal moi chuang ngo son chhuana thupek sut le an du thute atelani NGO Coordination Committee bultuma vo in nam natlang nei wangin aizol khopui athol hle nam natlang wang hian aizol khopi alir theve wa ka tlem hle a pisakai tur kal run puilaya na sataka traffic jam chin po mu turom lawani Zonet changin aizol traffic police ho ru te chuan nam chan natlang nei wang hian lir thei suak atam lo ni in an soya mi pui kholai ve wa po ni dang ai nan tlema dor zong zong ti thei deuh tho khar ani boka wangin kholai athol hle ani MNF Siaha District Campaign chu Nimin Khan Siaha Namruna MNF General Secretary Puti Si Pachungan ahong honna thu soin MNF Party boruak chu Mizoram dung le wanga acha chho meka heti la hian Mizoram ro rel pol Congress Party boruak ero chu ani telin achia a MNF Party dan be se na sang taka omni in soi hein khoma hian Siaha bial tu MLA Dr K Bechua he bial MNF ticket ding non le po in thu soim BJP chuan central an shwai tu te mangin in chem al antuma amai ro chu Mizoram tala chu BJP chabia hon the ani la awangin an tan chet ngai na a omlo ni in soini hein komisia ha district MNF president Puen Viakhu anaka shwai ni Voin Khan Aizola khulum lai berin Celsius ju som tum pakhat point paruk ani a avo lai berin Celsius ju som panga point pako ani hemi chung hian ro millimeter khat asurani Naktuk nilai nia chuan kholum lai berin Celsius ju som thumvel avo ber lai in Celsius ju som pathumvel ani rinani jingdar nga le minute som ni pariata ni achwa kanga taidar li le minute som thum pariata atlale ang NGO Coordination Committee bultumin Mizoram Chief Electoral Officer SB Sashang du lo lantirna Mizoram puma nei ani Hatsek biala All NGO Coordination Committee in Mizoram Assembly in thanna nei tura hatsek biala mizo ngei thantlin ani theinan party sang pom tlan the common candidate siam rot antum Hadisong kha tun chuma chanchin thar karon ti chwa the te chu ani e